ntabwo ari wamenye. Nakumenya gute wenda kuzi kari bwo bwa mbere nkubonye. Rahira. Uragira ndahira icyo umurambekera ngo mondirya wonye nirya yewe. Karalise ushatse wakwitonda. Hey, this one is from Rwanda. Karalise. Wari utangiye kwivugisha ibyongereza rero. Oh, well, my dear, listen. I don't have anybody from Rwanda in my chat, so I cannot speak Rwandese. You understand? Urakiburungushuye. Turabyumvise. Yeah, kwanye ndana uragira mvuge icyo ikinyarwanda. Nta munyarwanda n'umurimo hasi. Nari mbizi Karalise nari kugira nkamenya ko umunyarwanda. Kuko Karalise ni Nyarwanda no muri comment zawe kuri handitseho ngo Rwanda. Ninde tutakumenya? Hey man, I cannot believe this guy is actually speaking Kinyarwanda. It's my first time. Oya buretse kuvugana izo ngegera zawe ari gato kuvugana. Wowe bite? Kuvuga abantu banywa n'ingegera. Oya ntago bari batwumva isi abazungu. Ntago batwumva. Uramavuga ngo iki? Nelson, you like it? Yes man. None se kombona nakuzi nkaba mbona ufite abafollowers benshi n'abazungu gusa bagufollowinze mama. Yewe ga n'abazungu gusa bakubwire nta Rwanda barimo. Yego. Ubu rero bagiye gupakirasha bagiye kuzura itwebere ko bavuze. Abaki? Abazungu. Ntajya burangira abazungu benshi cyane. Uhereye ku ikindi ko barateta ni bari cyatetana bya Iran. Wa kantu we uri muri wihisha kubera iki? Ariko se ndi kwihisha singa amaguru yanjye, ndi kwihisha singa amanunu. At this point we can see the legs. None se yumbisha na byose wababonye gute ujye bahenera bakaza benshi. Can you imagine he's asking me if I bend over for people to follow me? Are you foolish? Are you crazy? Utanisha. Navuga karagatambutse karagahushye. Uri umusazi wowe wari gushaka gutwereka mu maso hawe abantu bagukurikira kubera. Imbuzi mpamvu bankurikira se. Nuko ngewe bura ngana mu ijuru. Igende mu nzira bajyana mu ijuru. Can you unbelievable. Naho mwebwe abantu bakurikira bari kugana. Ubwo sira. You know what he's telling me? You know what? Iyo wa munyarwanda wa gasore wowe nakana vanga ndisa. Bagukunde igavuga. Ariko bana abakobwa b'imisi musigaye munsa Imana. Bagusaje. Nguri ngagenda sema mva maso. Uri muranuka we ngo ngene mve mu maso wagasore kabiwe. Ariko se mama umungu akubesha ngandusha ubwiza nuwashe. May even lose his existing followers, so he never. I swear, Nelson, he's saying that he's the most handsome one. You guys here, you can't very much to his handsomeness. Can you imagine that? Someone who won't very show his face. Icyana kubwira nta n'umuhungu gutereta wowe uteretwa n'ingegera nta n'umuhungu wagutereta undusha ubwiza reka yabavuye he. Oh man, Rwanda we, oh my god, so I said yeah the most handsome one. Yampaye inka ariko kujya bamera ko ndi umuhungu mwiza ngewe umugore wanjye njya namuheka nkamuvana nkamugeza nkira he. Urano wa musore wamukulaje Nani wari utangiye kuvuga ibyongereza twari kukuvumbura Karalise ariko abantu bose tuba. My hands are bigger than those legs in it. I swear, he's so small, he's tiny, he's a dwarf. This one. None se mfite akabazo kamwe mbere yo kugenda ndabizuru mu bagenda. Speak English. Okay. Mfite mine. Me question is mine that. Question. I have question. Quick question. Oya ndakibaza mu Kinyarwanda. Nose mu Cyongereza ntabwo nashobora. Speak English that. You said that. Ngiye kukibaza mu Cyongereza. Babe mu Kinyarwanda. Ugisobanure mu Kinyarwanda. Mu Cyongereza. No, they want to hear you say how you think you're the most. Okay. Bazungu. Oya. Arya abantu benshi mu babita ngo iki? Abantu benshi. Mu yo muri kubavugisha kuri live. A lot of people. Eroti. Okay. Eroti. I'm asking a question. Mukobwa is kanyibaza mu Kinyarwanda. No, English. Mukobwa ariko manu ushaka kugira ngo abantu bagira ngo nta Cyongereza.
Bye. You don't know English. That's the fact. Okay, Goodbye. English good. English battery low. Mfite mu gatanu kuzana. Twagiye. Bo. Bo. Question. I have question to you, Clarisse. Do you iyo ni wigi wambaye cyangwa ari umusatsi wawe? Nibyo nabaza. Niba utabyumvise usobanura. Yeah, a very foolish boy, okay? Bye. Wewe agasazi wowe ndana kutwereka mu maso yawe. Uravuga Muhammad, kwavuze ngo ndi mubi ushaka kundebera. Wow, nguri mwiza. You said you're more handsome than everybody that I have here. Ndi mubi nsa n'inkende sindagacendese. Oh, he says he looks like a monkey. All right, then we'll excuse you, sir. Bye. Bye. Goodbye. Saga, unguza manyuta rero genda. Yeah, to shake your bum bums. Nimani gufasha kandi zaguhane. Karari urutwa na debota wanje pe debota wanje uramuzi o muri kora ntawe nzura urakanyagwa bahanga gambe kwe nawe gakubitwa n'inkuba ndagakubitwa n'inkuba wagasazi wagacafu kabiri Karari se you inkuba po ni kwashitugwe tujya muri morugi me okay bazungu Karari se inkuba me izamwanura ibyo bihumbi jana ufite by'abazungu ako bazungu bose nta nabwira kama n'igihumbi bagiye Now he's asking. Oya, Okra. Hey! Hi, black. Nason, you speak English. Oya, me saying, iby'inkuba tubyibagirwe kuko n'ubundi imvura yaragiye katujya mu bindi tujya mu yandi maporo. Ubwire nawe ari nanya gifite igihumbi. Ntabwo ushobora kugikuha. Kuko nta ndero ufite wowe ntabwo wigeze urerwa nta ndero ufite. Wowe warezwe se mama ko wikwije wowe warezwe urikwije mama gatata wambaye neza mama sawa okay ayiga u Rwanda rwa kera nawe urw'ubu abaze n'abakobwa tukigira mama akifata agashira telefone rwose agadakuramo igikwemba ati nimurebe mukubita y'amaso urambabaje ubingegera ibihungu bise bitarukirayo nabo bise bitarukirayo mugira amaso muza urakamba mwebwe irari ryanyu rizabicisha bise bitarukirayo bigiye gushungera mwebwe muzarimbuka ntabwo muzarimbuka mwebwe ijuru ryanyu riri mu marembera yanivugiye uyise kandi avugiye niko sha uvuye n'agatwe kabi n'umusaya ugeze iriya nawe uri umunyarwanda Mathias umva ngo kirasama where are you from I am from where are you from yankubaza gatatu munsubize uri kumvura agaki where are you from I am from no English no English battery English battery low 1%. Which language you speaking? I do speak Amharic. Do you speak Amharic? Yes. Okay. Bauti chivuji. Let's go. Kale. Komati tape. Nanjye ijuru ryanjye yewe riri mu bitabo. Kanizamura umuzungu wanyuma nigendere nako kanzamura ingegera hano imwe hanyuma nigendere ingegera kandi byo nzamura musezere dutahe dore burije mwana mama burije dutahe Jackie yo Kakajwi uko shaka kuba wiriwe hano ubura ufite akazira nta kindi nawe ndashaka kuguha akazi kagenda gatese ako washobora nakahe kuko abantu banyina kuko ndagashobotse Hazamera ruhande mu munini urama kahe Jackie wangegera we Ngosha ngegera je kumakazi ko kubwejagura wacecetse wabura mu boss umuhirimbi hazayirwa nasama uyise kana garate gukora iki ye mukobwa gatse gukora iki ye mukobwa garate kumara cyane uri muzungu kuganira nawe iki nongeye kuganira nawe uje kunereta
Yego. Oya nanje gutirita. hari yabuze gato ngiye guhanduka Nanje gutirita. hanyuma niki kikuzanye ariko hano hari umukobwa ufite amagambo menshi kamuzamure wihangane yemko ihangane ngiye kuzamura n'umukobwa ugira amagambo mana yanjye buretse gato